me mai ai whalangi princess I pio levu tuita. O tonga whanawhanofo he taimeni pia mo e whakato e lava mai ki nau tolu koia. Mana ki nau kau ki ngā hi whia hiwa mo tau lunga koia o e whia whini. Whangafo whangapito pia e wakai koia ki he ngā hi teu ngā e kau whiwhine. Pia hange pikoe ne ongo nātu ane nai ai whiwhia o e tau olunga e kau whiwhine ko e maa whanape. Ia mana koe ke tau hoko atu ki whia auhi o e whia whini. Whataonga pēr ngongolere atu I he atape moere ai whamawhola make ko ia o e whiawhini. Pea kutui ka ahalahi e ne whai ki ai ai teo lahi e kau whiwhine ko ngahi kulupo. Me he ngahi whungawaka ko ia e siasi. Me whoki ngahi kulupo ko ia ki nau tolu. I he ngahi whungawaka toanga ko ia e kam ki ai a ki nau tolu. Me he kakai whiwhine ko ia o tonga. Mea ai whawhalangalangi o na mea anga. Te wheni before ki mo re sila loko tui, ke whahako pē hono whatau ke ki mo tolu, mo ato ngai whamatala, o whikau aki mo tau prokarama, ai ako mana ki whahako I ngā he mo menisi I meheni. Whatako ki ne tui wharere lewa, o au niu mo vunvalu, koe pule I taimi mo I tāniti. Tapu ke la o kuhulu, o ono I kuonga, tamako tupo ono. Tapu ke mahina, tahine kuini o taloni na naspau tuku aho. Tapu ke pirinis kalauni, tamako tupo toa ulkalala, mo fale o ha moyofo. Tapu ke whawhalangi, tahine princess pule, salote mafle pilolevu tuita. Tapu ke sista Cecilia Alamoti, mo haalotu. Tapu ke Federica Fatafehi o la pahatuita, mo toenga o kau whaafe. Tapu ke tangata eiki, High Commissioner Australia, His Excellency Brett Bedley, tapu ki ahomee, Lord Veihala, mwikau whamau. Tapu ki Alepolo Mahe Townsila, mwikau talasiti o WCCC. Tapu ki kau takulupu, mwengahi kulupu, kakai whewhine kotoa pē ko moutari ai whakatangi, ke moukau mai ki he auhini. Tapu ki he kerekereni o haatakalaua, pia ko ukole, ke hufanga atu he tala whakatapu kakato e whonua mo lotu, ka ata kia teki maua, ke mawhakahoko hoko atu e tau porokalama whe auhi ki he ahoni. Ko kuhingoa, ko soana pongi. Whawhetai ki he eiki, praise God for this beautiful evening. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Your Royal Highness Princess Salote Mafileo Pilolevu Tuita, Honorable Frederica Tuita, distinguished nobility, Your Excellency Mr. Brett Bedley, and our special guests, judges, families, friends, and everyone joining us tonight. Mahalo elele. And in recognition of the Women's World Day of Prayer 2025, ka taki ke mo angimui mai pe. Kia orana. With the psalm shared by the women of the Cook Highlands, Psalm 139, verse 14. I made you wonderful. Kataki ki hanga peke tō tahata whaki and say to the person, God made you wonderful. No doubt tonight you will be witnessing the wonderful and unique talents of the beautiful woman of Tonga. Joe, I think we should get it started. Malo ofa. Pate tau kamata aki o wau mahu inga ngahi kātoanga kotoa pe. O kukole atua heni ki a Sister Cecilia Alamoti ke mea mai ke pahoko atau lot kamata. Malo. Taha wha ke kamata aki tau lotu malo.
o tua mafi. O mau whakawhetai mo whakamalo ke a Fiona. E ngahi lelei o ke whakakoloai a ki mau tolu o toa aho o whakatupu. Tuku mai ai pe aho o fia ke nofo ia he whiohi anga o e whiawhini. Pe ke toi whakaloto lahi ia nge ai pe ki nau tolu, e nau moho whounga iwi lahi, a mo kātaki lahi, e ngai fua whatongia kehe mo mahu inga o ku nau whakahoko. O ku huwhanga tu e mau kore ia se Jesu Kristo, o alo a ko mau eiki. Amen. Ko kore atu ai hedi ki a le polo mai taunsila, ki ne lava mai ke whahoka e lea taitari o e wauni. Tapu ki he o tua mafi o ku awhio i ho tau loto ngā. Tapu ke whakawhakalangi prinsesi sa lote mafileo pilo levu tuita. Tapu foki ki a Eik Frederica tuita. Tapu ke a lotwe e hala moho eiki. Tapu ke a ula matatoa moha matapule. Tapu ke tau po ou, Sister Cecilia Alamoti moha alotu. I would like to acknowledge the presence of the Australian High Commissioner to Tonga, His Excellency Mr. Brett Bedley. Tapu ke tupou aho mee mo kau whakamau. Tapu ke kau hiva kotoa e kakai whewhine, me he tapa ke he kehe o tongani, o mou kau mai ke whiauhi o e aho maho ingani. Tapu foki ke tare kita mo kau ngā aue a senta, pea pehe ke ngahi maheni, tapu ke kau poupou me ngahi kolo, sola moha vulangi, o auat ke ki moutolu, o mamata mai me he ope. Pea talangata he ia te au, o whai kitua, kai ata ke whakakakato, e whatongia, o ko lave monu ai he whiawhini. Ke utaritari maa whana ki moutolu, ke katoanga maalari, ma ai hou eiki whawhine, ke whakamanatu aki, ai aho whakamaman lahi o hou eiki whawhine, i he tauni, ua noa ua nima. Ko ia o kou whiewhia ai, ke whakafofonga i atu, ai kau Tala City, o Women and Children Crisis Center. Pehe ke tare ki tā, ofa ki revuka kuten pei liki liki, kau ngā aue kotoa o Women and Children Crisis Center, i he taritari whiewhia, mo loto maafana, ai feitu una, tahine prinsesa lote mafile o pilole utuita, ka koe whakalangi o kātoanga maalari o pōni. Maloho o a feitau lalo, ka ke tari ai whakaafe, ke mea mai o whakalangi i, ai whiauhi tau o lunga, mo hiva, ma ai kakai whewhine, ke whakamanatu aki, ai aho whakamaman lahi, o kakai whewhine, I he whiawhine. I am honoured on behalf of the trustees, the executive director of Akilevuka Kutenbei Likiliki, and the staff of the Women and Children Crisis Center to humbly welcome the Australian High Commissioner to Tonga, Your Excellency Mr. Brett Bedley, to this special dance and singing competition for women of Tonga in commemoration of the International Women's Day. Women and Children Crisis Center is forever grateful to the full support of the Australian government to the centre from the start and over the last 16 years. Thank you for your trust in the director and her staff in the work that they do to protect and empower the women and girls of Tonga. I hope you will enjoy the dance, the singing, the entertainments, the talents and achievements of these 16 amazing women groups from all over Tonga tonight. O at fok ai taritari whiewhia moloto maafana ki tahine ko Frederica Tuita, pehe ki here tāpo ou Sister Cecilia Alamoti, o ko whiewhia fok e taritari whiewhia ai kau whakamau laulo taha, ko whiriwhiri mai ke nau fua e mamafa o whakawhiewhia o e pōni. Māloho mo tuku taimi, tuku ho mo ua ka mo mea mai ke whakamau e ngai whiau he o e pōni. Take it easy. Ostala mai he kau whewhinei tua, koi hāpe o la, I kuna pe I kai, whiewhia pe nau tolu he nau kau mai. O at whoke taritali lelei ke kau hiwa taha ono.
Ko mo kau mai, pe he ke ongo kulupu, o lava mai me he lolo ahalai walu pe a mo e funga whonua. Whakawhie fia hau mo veke ke mo kau mai, pe hangeu ki tete kia tonga tapu, ho mo whakatu uta, kai kehe, mo tala pe mahino ki tonga tapu, koe aho eni, oi whakate na tau tariki ai. Tahine whawhalang-langi, koe e fiafi whakawhie fia, mon pe lea au wha. This is the day that the Lord has made. We should rejoice in it. Te gai peke te hu mai kita ki wharene he whiawhini. Koe mo one hanga he kakai whiawhini o whakamawhanai ha whahinga kātoanga pe o whai. Te ongo i pe mei tua ai mawhana, lau marie o mawhana mo e fia i he nau ngahi whakawhotunga ai kakai whiawhine koe nung nau kau mai ke whiahui. Pako fia ai mo e amanaki lelei ke ngahi hiva marie te mo whai he pōni. O ko fia fo ke tata lele ak mo tol ko to ape ka popo me ngahi kolo pe ke ngahi maheni mo tol ko to ape mo me mai he ope ke tau fia fa kata mo ngai kulupu ko en ko na loto lele mo mafana ke kau mai ki hono fa ilonga he Women and Children Crisis Center ai afra maman lahi o ho ik fa fine ta uni hange ko mo me ai ko kavenga ki he hiva fa u o kia ene fe kau aki mo kavenga o ta uni. Aia koe accelerate action for gender equality. Pea ngā ake fo ilea koe collectively aine o koutui maha koe whaka uhinga ia whakatonga tākanga e tau fohe. Ka kou whakaton lea i e au kepeheni. Tākanga e tau fohe ke tau ngā au e whakavave. Petupe e tau ngā au e ke wheimoa usia ai gender equality. Pe koe whainga maari e tatau a whawhine mo tangata. He koe ka veinga o e hiwa whau, tākanga e tau fohe ke taki mua a whawhine ki hala whanonga ki e wharearea. Koe ai tain whakawhalang mo i kau whakawhi. I he lau maari e o e fia mo i merino a eiki, o ko whakatauange, te tau mau ko tau apeha kātoanga fia mo mawhana. Whakataha mo i kau whewhine i ngā hiwa, mo tau olunga te nau whakaari he pōni. Once again, guest of honor, Princess Pilole Vutuita, Your Excellency Mr. Brett Batley, ladies and gentlemen, welcome to this special dance and singing competition for the women of Tonga in commemoration of the 2025 International Women's Day with the theme Accelerate Action. Leveleva e whakahohaa kautatawat. Malo le polo tansila, koe ke te whakaonga tupe tahine princesi ho eki mo kainga e tau kawenga ke tau whiauhi koe he whiawhini, koe tākanga e tau fohe ke taki mua whawhine he hala whanonga ki whalea lea. Malo Joe, ai koe kawenga koe ki he whamanatua koe ne aho whamamanlahi ho eki whawhine, nei whakalea te Joe pa pehe foki ki mea le polo, ki he tau kau whakawhi koe o kui kai ke nau lea whakatonga. This year's theme is Accelerate Action for Gender Equality. The Crisis Centre decided to add a little bit more flavour to the theme, Accelerate Action, and let's move and make progress in getting women to lead the pathway to Parliament. So we're going to give you a bit of a background. Ko kole peka chau ke tokoni mai. Iyo. Te tau hoko at lewa koe ke o atua ki pui tua, o hinga tau i hene ahoni, pia moe pui tua o e aho whamaman lahi ka kai whewhine mo i ka venga, pia e tataki at pe e ofa kau toki. Mui at pe ki ai. Tahine princesi ko kole whamole atu na iai pe video ne teui, but because of technical issues, maybe Selu, we should have asked for your advice. We will give you a brief story to share with you tonight. Women in Parliament in Tonga started with one little special girl's vision. Ko kamata anga hua ka kai whiwhine ki, ho eki whawhine ki wharealea na kamata ia I he mo misi ai ki tahine. In 1951, the late Queen Salote Tupou III advocated for legal reform to allow women to stand as candidates and to vote in Tonga.
I he tahiwa ni mataha, ni maimoai ai la aku o ngā whanua aku in salote tu pautolu, ke ne teke ke hue kakai whewhine ki whare alea. The first woman in Tonga's parliament was elected in 1975, Her Royal Highness the late Princess Mele Silikutapu, representing Tongatapu. Ko fuafua whewhine ke hue ki whare alea, ko e tahine, ko Princesi Mele Silikutapu, aia na e hue ki whare alea, I he tau tahiwa fitu ni ma ke tahiwa fitu. In 1978, the second woman was elected into parliament, again for Tongatapu, Papiloa Bloomfield Foliaki. Whewhine hono ua ke hu ki whare lea, tau tahiwa fitu ono ke tahiwa Baunoa, ko Papiloa Foliaki, aia ko ia whewhine hono ua ke hu ko e whakafofonga ki Tongatapu. And then we had the first ever woman representing the Niuas, elected from the two Niuas in 1993, Ofa Fustua. Whewhine hono tolu ke hu ki whare lea, ko e whakafofonga me niua, me tahiwa hiba toluia ke tahiwa hiba nima, ko Ofa Fustua. And in 2005, the fourth woman elected into parliament, who we just heard from, Lebolo Mahe Taunisila, the second woman elected from the two Niuas. Whewhine hono wha ke hu ki whare lea, pia tau fia ahon tau kau whataha mo tokotaha koe ni, ko Lebolo Mahe Taunisila ia. Nei whafofonga ki he ongo niua. And then from 2016 to 2017, when we had the snap elections, Hokatu to 2018 to 2021, the fifth woman elected into parliament, Akosita Lavulavu from Mava'u 16. Te whine no ni ma ke whiri ki whale alea koe whafofonga, e ta ua noa taha ono ke ua noa taha fitu, pe temi ono ua noa taha balu ke ua taha ko Akosita Lavulavu whafofonga mi Mava'u. The sixth, Pekwe Whiwhine Hono, elected into Women's Parliament, to the Tonga Parliament, 2018 to 2021, Losaline Maasi from Tongatapu Nima. Te whine hono, me he wafe taha balue ke wafe wataha, ko Losaline Maasi, whiri ki whale alea whafofonga e Tongatapu Nima. And then the seventh woman elected into Tonga's Parliament, 2016 to 2017, and again 2018 to 2021, Tulusi Day. E fitu ko fulu maua hono whakaata e kakai whiwhine ke nau hoko ko kau whafofonga ki whale alea. Aina e kamata he tahewa ni matolu, o a umai ke ta uni, ko kakai whiwhine pe koe toko whiha Toko fitu. Toko fitu ko hu ki ho tau whale alea. Pea pehea e uhinga katoanga ahon mono ka venga, ke tākanga e tau whohe, ke tau taki mua kakai whiwhine. I hala whanonga ki whale alea. Peko tui pēu ia e soana, koe ne hiri pe koe whiau hiwa koe pōni, e toi liu ngā ua e kakai whiwhine o kū ki whale alea he tau whili koe ni November. Okay, Joe, I think His Excellency has arrived and we'll give him some time to rest. He'll gei pe ai ki lea e bea me he tarawhekau lahi o Australia, ka tau tuku pe hawhainga mali ke ki Malolo, he koe ne toku me a mai en, ka tau kamata tau tole tau whiauhi. Ko ia ofa. Pa te uia tau he taimini kou tui kua os I heni pasi bangepe kua kakato e ngahi kulupu heni he pōni. Sai, te ki uia te whahoko tau ngahi kulupu, kou kore atu pe ko e pate mo mea hewa ke tau polo kalama, ko e kamata aki pe ngahi hiwa whau. Pea ko I he tau tawhaaki koe ki he tawhaaki whaka tō mata o oku, te tau hu me ai, o lava pe koe ai hiva me o lunga me Stacy te mo fo mai ai pe hu he matapa ko no matu at me ai ka te uia te pe whakahoko oko ai te uia ka pau oku ke I heni pe ai me haki whaka I longo ki whaka mo ui ka mo ui ke longo mo ui ko inga koe ahoi ne ha okay oku I hena kano kupolu Koia apa koe ko kano polu e ta ko kano kupolu hokat kia ia ahau ko ahi o la kai mau heni pasi mai toe te a kolonga
Ofa hena vava ulahi. Weh. Doat. Fefe, la baha. Oh, Fefe ama ofanga. Ma ofanga. Doat, weh. Kau tu kau ma ofanga pena raki heni ofa. Hungalo pea. Kalau tahu kau pea, fika fitu ya, fika balu. Tataka motonga. Oh. Fefe passe a Roma. Você mais passe a Roma? Fika ama vai ni. Atata. Fika tawa ofa. Telefon. Papua. Tafa. Haateiho. Funga Fonua. Sai, mahalo ku tau mau malie heku. Peke tau loto ke me ata hine princesi o fiu tatal mai ka motolo, Let's start. Hiva fau. Kano kupolu. Kano kupolu o ston ge mo ihe tafaki koen he Stacy to matau. Toko fagi mua kana polu. Fola osi. Hono wa aha wahi o ulakai. Kolonga. Oko afafine o utlonga a. Pia fika fa mai kia vava ulahi fefine vava utoa. Kataki mai Joe o whakawhei loaki mai e kau whakamau koe ni ki he hiva whau, pia moe hiva whiri ki mua panau kamata, pia hoko atai pe ki he tau scrutineers, pia moe head judge. Okay, whoke mau head judge e poni, Te matoki whakawhei loaki atu. Malo o whakau o atu ai lewa ai kau whakamau koe ni ki he tau konga koe ni o hiva whau, ko kau whamau o ke ki wai whamau kau whamau ki he ko I whau ata pe whaunga o hiva ai kau ki ai ko le polo taun sila lau toa whale tau whinau tito ki balu mo usaya he maloto te tuka ofa ki ni whamatala ia te kau whamau lolotonga e teu a kana polo ki he hiva Aia koe sivi hiva whao kamata kia ai whola osi mei kana polo. Ngai taulahi I taimini ko ia ne toanga I ngahi aptanga polisi ki motu hange ko vavau hapai e ua moyongoniwa. Ka taki toki whakalongolongo si I peke mo whanongo ki he ngahi hingoa mahu inga ua whakawhei mai ki nau tō ke nau mea mai o whamau he whiawhini. Ai koe whika tolu ki he kau whamau koe ne hiva whau ko atolo makehelu, no stranger to you all. The most famous opera singer in Tonga. Let's give a round of applause to our 3 judges for the Hiva Wha'u tonight. And to our left here, we have our scrutineers and our head judge. Please, Joe, just quickly introduce our scrutineers. Dios. Koe sela la taila kepa, ko sela la taila kepa, manako ke hiva, o tau te fito ke hiva, ke whau hiva. Whau hiva usu, whau hiva kakala whakatonga, whau hiva whakalotu, mo whau hiva whakatunga whasi. Ko whao ngai ni ngai hiva, ngai kulupu ta mea lea papa, ngai kau hiva kakai whewhine, mo ngai kulupu ta labo ume whine mui. Ko inga lahi taha ene manako ke hiva, ko whakalanglangi e otua. And our other 2 scrutineers who failed to send their bios, but I know them. Selu Kauwaka, who's heading Tonga Women in ICT. And we're very happy to have Selu here with us tonight to be one of the scrutineers, leading the way with Tongan women in ICT. That's what we call accelerating action. Halo, pea ko Selu, pea mo Ana Maria Aho na tokon mo naua kia Sela. Ko Ana Maria Aho ko ia kutaki I eva a domestic violence a kau polisi. Pea mo Selu kuha ana ai kautaha ai kakai whewhine ki ICT pe ko iako ko computer. Let's start. Tau kamata, tahine ko mau mali e funga Stacy, pe te tau kamata leva pe amo kano kupolu. Mau Maria Stacy, kawiwa ni Kanupolo.
Pili e whapapa ka hiwa koe me kanu polo, kuna o me ai whilalo. Tola hea pita hono pe fo ki tangata pe I loto whare ka pe fo ki whare tolo. Mahindo ai tō ngā mana koa mpopo wai pokalam koia. Koia e whia whini. Paspasi mai kulupu fola osi mai kanok polu taf mala e poni
Pea mo e tau hiva whau. Teu mai ai pe hoko mai e tua o kanok polu, kulup fola osi. Kulup mei ahau, ahi o ulakai. Malo kanok polu. Ho ek bakai nga ko kanok polu na e wesi ala hita hunga tonga hunga hapai. Ka gok sio ke mo he poni hala ke ai ha wesia. Mali e kanok polu. Tau hoko mai ai pe ke kulup mei ahau. Ai aku fahinga ko e ahi o ulakai. Hange pe whare maka hange ha ko ngā wheta aki hinehina ene asi mai ko i loto ko nau tau walaia. Pe aku nau airewa moho nau hange ho nau kie tu aku e wakai atu mei he ni ko e ngāhi mei he ka whānai. Me pulu pe ko ni pe a oku iai pe a moe fungani aki hange ha kula hinehina. Pe koha au kai ke fufratoka ngai pe koha nge esfingota pe koha anga e te wakai tu me mamau au ngai ke wakai ofi atu ka koia ko nau teu ngai au e kauhiva ko ni ai ahi o ulaka i pea mei ahau kau fefine ko ia ke nau hoko atu ko ki nau tolu ia kulupu fika ua nau hoko atu ki ai fe auhi ko ni whau pea mohi vai ai kawe inga tākanga e tau fohe ke taki mua a whawhine he hala whanonga ki wharearea. Malo. Takanga e tau fohe ka whakanawa watu he tō whahala ki whalea lea pole i e he whaite. Tala
Mali e, ahe o lakaia me ahau. E ofa, o wai fo ke tala o ahau na e vele ai kauto ai ahau. Na nau kau na tolo he toko nia kono whakatata hai ko toga. Ko pe tonu wa ek ba upe kai Ka ke ilo ofa mea, ko ilo na e vele kauto ai ahau. Kono uhinga, na e vele kauto a fefine. Malo tau paspas ke ahi o lua kai me ahau. Tahine princesa eu gai foki pau mo kau whakamau ma kehe ki he anga koe whau ai lea whatatau ki he kaweinga o e whiawhini. Pa kokole ene ki a soana ke whawheloa ki mai e kau whakamau koe ia ke mea pe tahine princesi ki ai. Malo. Malo o whange ke pe koe lau koa o wha koe whakamau koe koe ki hiva whau o ke he pe kau whakamau koe ki he fo i whau pe koe whalea koe o hiva pe a ke he pe a hono hiva i ai ako ki ni au tolo ni nau whakamau i ai fo i whau pe kono whau o lea ko le polo taun sila lau toa whale tau whinau tito ki i walu pe a mo usai a he maloto kataki mo paspasi i mai tau kau whakamau ki poni. Ko hai ena tau hoko ki ai, Soana? Pea tau hoko at le vaeni ki he kulupu pea mei kolonga, aia koe whekau aki a whawhine mei he utulongoa a. Koe kataki koe oko a whawhine mei he utulongoa a. Pea mei kolonga. Let's give it a hand for kolonga. Kau hiva hano tolu, ia tau whiau hikoia ki he whiawhini. Aia koe ka whawhine ni mei he oko a whawhine mei he utulongoa a. Nā o lapa mai he taimini ke Stacey. Malo whale maka. Koe ka whawhine ni me he seare hae wala mo he utulongoa a. Me whoinusi me loto poha. Koe me he pahe hahake ia me kolonga. Tofi au nuku. Nau iheni mo nau teunga koe top vareti ki olunga people pe atupenu hina leva ki lalo pe mo nau tao vala o ku hangeha ko ngatu uri ene asimai pe haya ki pe ari pine hina ko nau kafa ia ko low fau po ri pine hina pe mo e teunga ko people ko ngaki olunga ko lanu vareti pe lanu pepolo pe ai ko lanu ya ko senta pe foki ko ko ngatu uri ko na ta valaia pe fungani aki ai sisi maire pe mo na ka ho a maire pe vesa maire foki malo fare ma Patu tangata oe kamata nga aufia angana afutoi toi anga ho okui atala laulota okutakanga ofai akoa malu italaki fuia uma tuai kae pau hokutu fakanga Wingaki fono fofolai fala. Vamos
whaini me he ono aho ki taini taulahi e siana whakatui I kai ke la vea hoku ni se nisi te kilna te taulava Vale galea que tal aquí Kahine whawhalangi ka umaa e kainga. Ko e kolo ngā whoko no winga ko e kolo ngā. Ko e kolo ngā e. Pea pehe pe ko e mau ngā we whoko ta ofi e tā mo whamamahi. Pe ko taim ko te mau hiwai e ai pe ki i ngā. Pea pehe ai whamalo at ki kolonga. Mo nau hingoa oko oko a whawhine mei utulongoa a. Te tau hoko tai pe ki he kulupu hoko. Pea mei he lolo o hala valu, fatafata mafana, ai lolo na ato vavau. Tahine Princesi, Your Excellency. In English, this next group they say, don't drop the oil from Vavau Lahi. So let's give Vavau Lahi a big hand. Fika wha I he whiau ki siwi hiwa whau. Resi la wakaya tu ke teu ko ia e ka whine me he lola halai walu. Te whine wa wau toa, wha pito hona te. Malo whalemaka. Ko ku wakaya tu whalemaka ke fotu mai e ka whine kon me wa wau lahi. O kwange ko e talanoa ko e ahiwa. Hange ha kamatoa e nau asimai e. Kon om nau pure taha hine hina ka aku ta. Aia aku taha aki pe people. Ai whakatapa ko ni hona te unga ta tau pe ki he kofu ko ko ngaki olunga pe a pe ki he tupe nuki lalo pe a hona ta wala lokeha pe ko whalavala pe a moe sisi maire pe a moe kahua maire pe a koe ai foki e whalemaka pe a moe nau ki fuka tonga o ku teu aki ai nau to mai pe ku i nau konga loto whapipiki ki ai nau teunga ko ne ka fefine me ha fulu hao mo lolo halai valu mo nau ha fok fare maka mo fika we tata toka nga ya va nato halo ko ia nesi na bona foto to we nga se a ko ia ke me aya ka hiva aya ko ne ko ia ko motor ko ia na mai he ope o te fa ha ke ko ia o holo mata pa fa ha ke
e Stacy o ko hu mai ai ai kau hiva pe na o fo wa pe ki tu ai he matapa ko ia ki whakahihi fo. Ko wakai at pe whare maka koe kaunanga koe ni amanaki kene tataki mai e kauhiwa koe ni me lolo halai walu koe pe finne whai ako mā lolo ia ko suria solo rikiriki me i tuaneki vare koe na mau iwa wa ufo ki whare maka na ikuna ia he kurupu koe me i tuaneki vare ai ko finne ni na ne tataki mai e kauhiwa ko a tuaneki vare pa koe nuk whakatataha ia ia wawa ulahi me ngai feitu kotoa na ulawa mai ia e kau fefine malo. Tōne sila whika whā i he siwihiwa whāu le whine wawa u toa me i he lolo halai malo. Para
kolo o hala valu ia te fine vavau toa toi paspasi i mai. Si kau te fine toa vavau. Tau pas-pas ke fata-fata mafana. Malo, babau. Hangi koe lea koe kau leka. Oku never ia ke job ta oil, Jau ko hek tau hek hoko atu ki ai. Te tau hoko mai ki ai la paha, kau whewhine o otulangi mo pai o te rea me he paki mo e tō i. E ospea ofa pia hoko mai e pia maufanga, kau whawhine e hala tukutonga, hoko ato e peki pia mo tataka mo tonga. Kulupu hoko, me la paha, kau whewhine o otulangi mo pai o te rea me he paki mo e tō i. We're going to travel to the eastern side of Tongatapu now, Your Royal Highness. Your Excellency, we're going to welcome onto the stage the woman from La Paha. What is La Paha known for, Joe? Ko La Paha foko e kolomua, mo raki kolomua ia ko o Tongatapu, tongan ka toa e ofa. So the first capital. We're going to welcome them onto the stage. Me atoko lahi mon ko vava ui. Tau tali pe ke lava lele mea vava ki he tawhak Stacey ko ni ka tau tali lele a La Paha kau whewhine o e otulangi mo e papa e tele a me he paki mo e toi. Paseo si hifo ai kau whewhine me lola halai walu. Kau ang pito pe kau hifa ko ia ai whewhine wawa utoa. Ako teo mai ki naulapa mai ki Stacey ai whikanima i he tau kau hiva. Ko ngā uraki ko ia ai a koe sivi hiva whau koe kau whewhine o tulangi mo e paipa te rea me i he paki mo e toi. Whikanima i he tau wheau ki sivi hiva whau kau whewhine ko ia me i La Paha. Alo fale maka ko e kau whewhine ni me i he otulangi mo e pai o te rea me i he paki mo e toi. Hange ko e talanoa whakawhelo aki ne whai e soana ko e ulaki kolomu a fokieni. Ko e pia ko nau te unga o ku nau ko e kofu ki olunga ki top 5 ki olunga sa tiningi ngila lanu hina. Pepe foki pia mo nau tupenu ki lalo o ku lanu fisife ki ka mama mai pe. Pea mo nau tawala ko lo kea ko falavala ko e ki e tonga. Pea mo nau kahoa ko nau kakala ko e papai fa. Pea mo e siskakala ko e maire pea mo e ngahi foi fa o tsia fungani aki. Ko ia ko e taha foke ne nai kolo whakatalu aki e whaiva, nau whai e whaiva ko e whakameite ki loto tatau pea mo e hou eiki e whanua kai pehe foki ki e nau i tau te whito ki e tau olunga pea mo e nau ngai whaiva ke e peka ko e nau kau mai e poni ko ki nau tolu foki ne nau i kuna e ulaki whi auhi ko e tatau e senta i he wafe taha ono nai puretanima ko ia ko ki nau tolu e pen kau whewhine me i he vahe haha ke me i La Paha ia malo Mua
Paspasi mai ka whewhine o tlangi mo pai pai o tele a me he paki mo to I la paha. Let's give it up for the first capital, La Baja. Kahine whakalanglani, ko e fofo whakahoko ko te au sirihiva ko e nina whakahoko e wafe tahanima, pea ko e kau whewhine me La Baha na umau e fofo te au sirihiva ko e nini. Ko ia. Peko taini ni e soana te ta ki whoki mai ki lotokolo ki whe? Tau hoko atueni ki maufanga. Kau whawhine o e hala tukutonga me I maufanga. Maufanga. Aia koe o kaunanga koe na momo koe ni na takta hape whukatonga. Tau hoko atuen koe kulupu hoko eni koe kulupu ene kau whewhine me hala tukutonga me I maufangani. Pea ko wakai atu o taki mai ahe ongo whawhine ko tau ewa lolohea ka uma a supi. Pea ko tui pe wai pe nau fia makehe ko uhi ko nau kau mai o whakahoko whi au hi iho nau kere ko no hata kalawa he holo so fere kakala ko ris up for o I loto maufanga ko nau teunga hina pe pia ta wala lo keha mo e sislosi pia mo e kahoa maire a nau teunga ni kau whewhine me he taulanga ko ni kuinsalo te waf kuinsalo te tu imata moana kai pehe me hala tuktonga ko ia tau fra amu pe te tau hoko ato ai pe tau fanongo pe amu mo me mai I ngalu e amo ngalu pe ki ngai fa umari e ko ni fekau ak pe amu e ka veinga fra mama lahi o e aho e kakai fefine ke tau ni ko ta kanga e tau fohe ke taki mua a fafine e hala fononga ki whare area. Ko tui pe ko mea mai ki he pui tua o e kakai whewhine ko nau lava ki whare area. Ta hafogene mai moa tahine ko unga fonua, kuinsalo te tupoutolu. Whai ha mono ki he lao ka lava kakai whewhine o whiri hoko ko kau kanti te iti. Pea me kamata ia tahine Princess Meresi Urik Tapu Carnival fotofiri ko ne pekia. Pea ko whewhine ak pene fitu. Ko huki whare area I he whaunga whiri anga maheni. Tuku kehe ai whiri meitua, me mawhai ko wange ki he pare miake ne toi whiri meitua. Hoia mau mea mai ki he kauhiwa me I mawhanga malo. Oh
kulupu kau fafine hala tukutonga me maufana. Tafaki. Malo Maufanga. The woman from Halatukutonga. Let's give them a hand. Ofa guai fo ke tala o maufanga Ko tala maufanga pehena o tuai. Ko fu moko. Ka ko moko ko ni, ko moko hikuvalu. Pena te a pe fu moko ko ha to ka fe fine po ni me maufanga. Faka ilifia. Malie Maufanga. Te tau hoko eni ki he kulupu hono fitu. Me he hungalu o pea. Hungalu o pea me pea, kolo tau ko pea.
Kulupu hungalu o pea. Kau hiwa o kulupu hungalu o pea me pea. Lava e nau hiwa. Ai nei o si mau pe ho nau fasi. Whawhawha puito hona o te ngā whawhawha mau ki he ofi pe he toko ni mango fulu e tōna hako ia e kau hiwa o pea. Ai kau hiwa whika fitu ia. I he tau pōkarama. Tawa mai ni ki he waiua o e sivihiwa whau. Mai te tau hoko atuai ki te tangamatonga. Kolo kakala ia. Mo mea mai pe ko e kulupu kakai whewhine no hoko, ko kakai whewhine ia me tataka motonga, ko e kulupu kolo kakala. Tofi a whokiene tamako tungi, pea ko nau teunga whaiva pen mei wholoa, ko e teunga uri, nau aitawanga ape, ka aku nau sisi tui fio pe lausi pea moe maire, pea nau kahoa kakala pe, mai fo i whaotsia, pea moe maire, ko ia aku taka motonga whoki o whaataku aku pe, ko kolo ngatu vai eni, pea ko e nau hange pe ko lapaha, ko e nau mea e whaiva, pea aku whawhiawhia nau hoko mai ko ni tau whanongo ki e nau ngahi whau, o e nau hiwa ko ni whekau aki pea moe kawe inga, malo. Kataki mo paspasi mai kolo
kolo kakala me tataka motonga. We have to thank the groups for sticking to the criteria and making sure that they don't go over time for a malo lahi atu au pito ke kau whai hiva I he ngau e lahi. Malo pito kolo kakala ia tataka motonga. And we've reached halfway. We're halfway. So koe vai wā ni e soana tau hoko atu i ki hai. Tau hoko atu ni ki he kulupu ko miti kakai whewhine o houma. Mei houma. Koe kulupu ene o hoko mai he tua o tataka motonga. Koe kulupu ene me he funga maho wha. Mei houma. Ai a kua o wakai atu taki mai ai whafofonga wharearea whewhine ko ia mei tonga tapuono. Ko Tulsi Day. Ko hifo ko kawa houma ki tonga tapuono. Koe wahenga ko ene o tonga tapuono. Pa ko ia e koe kau whewhine ene mei he mei houma. Mei he funga maho wha mo e hala manatau. Ko kolo manatau ko ia ko ki nau tolu eni. Nau teunga ko e puretaha lanu pinki. Pea moho nau ngai foi kahoa. O ku lanu engenga ku ngai foi nusi. Pea moho nau tawala. Lokeha pea mo e sislousi. Ka ko ia ko ngai foi nusi ko no nau tui tapatolu mai ko o ku ngai vai lanu engenga pa asi mai pe mo ngai lanu ke. Ka ko ia frafia nau kau mai he fiafini ke poupou ki he ki ife au hi mo ki polo kalama ko ni ke whakailo ngai aha kakai whewhine. Ka mou mea mai pe ki he nau whau ki he kaweinga malo. Yeah.
pasi mai komit kakai fefine homa me pupu apuhi me mapu avaya. Viva ia ai mapu avaya kau ke komiti a kakai fefine a homa. Tak me pe ia fonfon ko ia to ta pono to si tei. Pe a kutui ko e tahaya ngahi a ngong fafifia. Ai mahino so no torankina e ka fofofonga a fitoni fofon ko ya ta pono ai ngahi pokalama a fapatonu ma kai fine a lotonga ko ya ni hoko ko fofonga falerea ko tahaya ai ka fofonga a fifine e to fitu ko ra ho ki falerea e ta o fitu mo ma u ko ya ko ta situ me le heta kahiva ni matolo ke ta kahiva wani ma to si tei o to ta puono tau whanongo ange ki he lau ai ki nau tolu koe ni me i he vai ko vere ngā me i vai ni malo.
Io fafangola pakilau hufangalupe vai ni malo. Hoko mai I he tua o vai ni, ai kulupu pia mei atata, seti o e wālongolongo, seti o e wālongolongo mei atata. Mari e vai ni, popo he kāpure, Ora ki takai ia. O e tau whau hia e koe sivi hiwa whao. Te reo atu ni ki he kauhiwa koia atata me seti wālongolongo. Ko ia ko e te unga ia kau whewhine me whangahake me I talafo o malo.
o. Ho e ki mo kai nga pau te mo me mai ko e fai hiva ko ni me talafo o, dai to fai hiva pe me vai ni. Pe aku ne faha mai e a ulunganga e fefine tonga e pau ke ta ki liku ki he tonu pe te to ta ki tonga ki he feitu o te ta kai falai. Malo ka fefine ta fai te a fafine me talafo o pas pasi mai. Hoko mai ai pe i e tua o talafo o, ai toa o va e popua pe mei popua. Mei popua, pe a koe tala maari e fokia, tokua koe futoa ia na hifo ai mei langi. A tangaloa e tumatupua o iai koe ni ahono alo, na e wha e mama, ko ila hewa, o iai e uratu i tonga ko ia ko aho e tu. Ko ia ko nau teunga sa tini ngingila, ka oku nau lanu ke he pe kau fefine. Oku iai pe whahinga aku lanu kula, pe oku iai e whahinga aku lanu mori, iai e whahinga aku lanu mata, oku asi mai e lanu pulu, oku nau kei whanonga mai o kakaha ke funga he Stepu, ke funga Stacy, oku koutui maha nau whenga pe ke whaalute kotoa e ngahi lanu kehe maalo e umata. Yeah.
e popua ta hine ko vai popua. Ne ngo pe ko ha me aka ko fotu ako ke fot ko melano umata. Kau hi vai to vai popua me popua. Fa pito na o teu. Ko e sila pelua ni me hatei ho ko mai ko ne. Pe a fa sia kia ewa ai ko katoia ai takai uruaki.
funga fonua pia me ewa. Ha'ateho, sila pelua. Bali ha'ateho. Sila pelua ya. We have Fuiva Kavaliku here with us, who also ran for Parliament in 2005 under the old system, and she came very close. She was one of the first women to have the most votes compared to all the results that we've had so far. So we're very privileged also to have Fuiva here tonight and her group from Ha'ateho, Sila Peluaya. Malo! Tā ke mai Fuiva Kavaliku e kau hiwa koe ni me Ha'ateho ka koe tahai e kau whine anau kanti te whiri ki whalerea o tonga. Hoko mai ani ki he whaosi o e takai uruaki ai a koe sivi hiwa whao. Ai e whaosi aki a kau hiwa mei he whunga whunua mei eua. Ka venga ki he whiawhini. Koe kulupu koe nei ewa o ku kaumai ai a siswha whili. Ai ko siswha koe fuafua whiwhine ia na e whili ki he pule whakavahe. Ai koe vahe whanua ewa ia. So the very first female town office, district officer ever elected in Tonga's history is part of Ewa's group. Malo. Malo ko hifo mai e kau whewhine me he Sila Pelua mo e whungamana mo uiwai ko atere ka e mo nau ngai fo i teunga ko e o e lanu o tonga ai kulokula mo hinehina ka e whakaosi aki ai hiva koe ni ki he whau ai ki he whau koe ki he kawe inga ai kulupo e kakai whewhine me he whunga whanua mo e taulanga nā whanua. Ui ai whoke e taurea tonga o kupehe, ke henga tonga lahi na e fie wholaua, kai kite noa e si motu ko eua. Ko ia koe wholau mai koe mei toke lau mei he ongo niwa mo vavau lahi mo hapai veu, o ku ulaki kite ange a eua pa tau pehe e ki tau tolu ia kau wholau ko tonga tapu ia, ta koe whunga whanua ia, koe whereo ko ia o tonga ko eua. Pea kui hene ai e kau whewhine pea nge koe whakamatala ko whai. Ku taki mai ai a siswha whiri koe urak whewhine, koe fuafua pure whakawahe whewhine ia historia o tonga. Mo e kau whewhine koe ni me i ewa. Ai au ku kau ki ai, koe nau te unga whakafofa au pito. Au ku konga ki olunga koe pure ha moa lanu mori. Pea tupenu hina mo nau kote lanu mori. Anko lanu koe au whangawe ke tai lulu ku ha mama pe ha whakafofa au pito he poni mo nau ta'awala lo keha pe mo nau kahawa maire iyo ko eua ia neongo pe foki e neofika koe vaha tahi koe o mo mea ipe kau e konga tahi koe o eua koe fika ua ia ke loloto tahi koe i mamani e tonga trend pea ko ia nofo ia i lalo ia i e pereti ko ne whakatupu ko ia e ngā unu holo koe mo e mofu ike mo e pea ukula mo e ngahi ala mea ko ia pea neongo e neofia e waka ua te tau wha ta toka i e ko wiko natula ko ne anga lelei pea tahi he neofika ko e taimi peo ta foki ai o hou o kulava pea hoko e ngahi whakatamaki mo e ngahi whakatuta maki ai i he taimi koe o ku ki tawhihu ai a natula. Ko ia kau whewhine ni me whunga whanua, teu ke nau tātuku atu ai hiva koe, whau ke kawe i ngā ki mua pia hoko atu ki ngāhi tau olunga. Malo. Moe ono i kuonga, lo moe talamano
Kite no ai moto ko ewa. Pas i mai funga fonua ya me ewa. Malo ewa. Malo sisfafiri funga fonua ya. And that brings us to the end of round 1. Your Royal Highness, I would like to take this opportunity to invite His Excellency, the Australian High Commissioner to Tonga, Brett Batley, for some remarks on this International Women's Day. Malo. Kei te mai e ngai kulupu PSP, o moutou te mo kamatai ai vila hono wa. Malo. Ai a koe siwi hipa whaauia. Awange whakamare koe ni ma ai talawhakauna he koe a Sleria. Ai no whakapaanga ai whiau hingi. That's on. Princess Hilalevu Tuita, Princess Frederica Tuita, Director Ofa Liki Liki, to the incredible singers tonight, and the amazing colours of everyone here in the audience, thank you. Thank you for inviting us here tonight. Thank you for letting us be a small part of it. The atmosphere is amazing, and I can't wait to see the results. For over 100 years, 100 years, every year, globally, not just here, globally, people come together to celebrate International Women's Day. And that's to highlight the achievements of women,
from all walks of life. This year, we're not just celebrating, we're also calling for further action on gender equality and women empowerment. This morning I was at a panel discussion where we spoke about the need for more male advocates. And so to all the men here that are here tonight, thank you for coming and supporting a really important issue. More men need to back our women leaders and challenge government to do more. May I just finally talk about WCCC. What an incredible organisation. Founded and run by impressive women. They're advocating for women. They're advocating for women in leadership, tackling gender-based violence, providing counselling, accessing to free legal support, safe housing, and so much more. But they're also asking questions, challenging norms, trying to shift mindsets. So for women to participate in all aspects of society at all levels of leadership. This event is no different, using the power of music, using your voice, using singing to get a message across. And hopefully a message that everyone's hearing in the room and outside the room, across all of Tonga. That the country, just like Australia, the country is powerful when everyone works together in the same direction. So I just leave you with one small thought for tonight. What's something you can do to bring about action? That's the theme for this year, accelerate action. What's one thing you can do? Is it perhaps encouraging a friend to run for Parliament? Or is it to go for a promotion? Is it to start volunteering? What is it that you can do to improve gender equality and the power of women and men all together in Tonga? And thank you for a lovely event, seeing so much talent. And I know that all the messages from tonight will be heard all across Tonga. So thank you, malo pito. Thank you, Excellency. And keep that question for the T-shirt prizes. What's one thing you can do to accelerate gender equality in Tonga? Ka hiriange ai o ka pauna mo whanangolele ki he mea e tarafika o lahi Australia ki he nane eke ai pe koe haha o ngā au e te ke lava whakahoko ke hanga ai o whakalaka atu ai tuunga au ka kai whewhine he anga e tau nofo. Pe ko society te nofo ai, pe ko pure anga, pe ko whakamaman lahi, ko haha o ngā au e te ke lava whakahoko. Ta hai ai ngai whehu i at hiriangi ai whiauhini ke mawai ha o pare ngai whalani. Your Royal Highness, we are very appreciative and thankful that you're still gracing us up until this time. It's a long time to take groups, 16 groups through 3 categories. So we do acknowledge your presence at this stage. And now you're seeing, any of you recognize the women on stage? They are your BSP staff. Me loto nukalofa. Tata ki paspasi mai pange PSP me loto nuku alofa. Ko e kauhiwa ni aya ko ka ufofotongi ani me he pange BSP. Tena o kamata atu ai takai hono wa he siwi whaiwa me ngā he otomoto e Pasifiki. Tā ke mai ai taha ka whawhatongi a fuolo taha i he pange ko melai atu i puloto. Tau hoko atai ki he upe koe o Silikutapu. Ko ia, malo ofa, koe tau takai wa, koe whiauhi, tau olunga ia pe mo e sivi hiva tutuuni. Koe tutuuni, koe hiva na e tutuuni ki he takai hono wa, koe upe o Silikutapu. Aia e whamau iai,
a hiva I o foi hiva te tatau ofa pe mono tau olunga I pe mo e teu va tau olunga. And the reason why we chose upe o silu tapu uhinga na maufini ai. Malo apito upe pe ko ni ko uhi. malo ho mo ke me a folo mai ki tau kau frataha mo e polo kalama mo fe au hi ko ne fe afini. O ku tau hoko aten ke takai honoa ai aku iheni ai funga Stacy ai kau fefine me ko kau nga weni o panke PSP pero Bank of the South Pacific pero panke o South Pacific South o ku amanaki ke hiva I pe tau olunga ia tuia e ha fefine o tau nime nima ki olunga ko e hiva I pe mo tau olunga ai upeo si ruktapu ka koeni ko hi ko PSP nau kamata ake nau hiva fa ta koeni nau ia pe nau hiva fa na whakahoko pa ko ia ko nau tole no whakamui taha I takai ko ia uluaki pea te nau toki hoko atu ai pe mo e ka veinga pe koe tahakanga e tau fohe ki taki mua whawhine hala whanonga ki wharearea mo nau te unga whakafoofa so te hina ko ngā hina ki olunga tupenu uri ta wala lo ke hapea mo e whakahapai ko e lanu ko hina pea mo e fisife ki ka vareti
i mai pange PSP pe mo nau fahiva melai atu i pulotu. Pange PSP me nuk alofa.